kashishikarizo bwaba buryo butandabata ubwekikunga musa cy'abavuji ba bodaboda bayeshko mu kishayi cyakaceko kutora n'abebembezi babo ubwanyuma yo kumara kire karingwa batine bwebembezi aha kachiko k'abantu mwenda entebe ibiri zonka nizo baterera karure ya chairperson hamwe nawe by'obuyonjo kandi ezindi babire barabireho batine chakanisa amazina nibyaranga kuri stofa agajyo bakumanka cyanga bukama ejiniya saha kandi nugwebwire ubutwire turinzire bodaboda yambare kazamusitari nibanyatano wagira samu omuntu bange nogwa mahurira wale waliza stage yawe utasibiti stage imanyizira kurundi hurira eri natwara wabakama banje nabwanyuma babatera karura kabakariya ko mugongo kandi yabiri otanda batandabeho Sadia Sowokunda nuwe yarabaho kuba chairman ubwanyuma yo kwihayo bururu na mwenda kandi mugenzi we Asana siyo chiwanuka yatungo bururi 19 bwonka bwanyuma yo hatoranwa barakurre by'obuyonjo aho umujuruzi Habati yaregura katwijka agure no bururu 596 aharebe na bubiri kurenzinga gukora nimwe mutasahare abo kwaturi mu cyitwa twina turi mu site y'itutwena tujikore y'umurembe arebozone amazina Mushabirisoni deputy mayor Manastelos hano yahimuri kandi tubakira tubahamiza gutwatura hamwe nimwe banasitereza kwashi eza kutubonera twene so ninshaba ababona barabo mu Karuru bije bakwatagane na city council bakwatagane na divisions bakwatagane na wards zabo batereze mbarasite akubane yitwe Byaruhanga Christopher nuwe yatora nonka vice chairman Mayanja Robert Nko Mubichi Muhwezi James Nko Muhandichi Nuwamanya Samuel Nko wa Mahure Rubega Badru Nko wa defense Nkuba Joseph webyemezano kandi Ngabarano Gadson yatora nanko webyobwegese ahabwa TV West ndi Achiza